Thikoni ni thutha wa kurugamio wira ni President William Ruto na kubwo gwa kamiti ya ehokirwo guthuthuria makamishna ana IEBC aria mareganire na maumirira ma githurano kia President Francis Waderi riu niwe kamishna wa gatatu gutiga wira thutha wa Julius Nyang'aya na Juliana Cherera kwiyeheria. Irowaini riria andikire mutongoria wa bururi, Waderi ni ateteire murugamo wao hindi ya githurano akimenereria muikariri giti wa IEBC Wafula Chebukati ni gutongoria kamiti ino ta kwigioterwo. Oho Waderi ni yeheranitie na mahitia maria akuruhanitio na mumendekithini ma kuhagura kamishna aya, akiuga we areyeheria akirongoreria wagiriru wa bururi wa Kenya. Kamishna Irene Masit nowe utigarite kwiyeheria, riu kuri na uhotekeku nowe wika ukahugwo mahuri. Ni kamiti iria iratongorio ni jaji wa igoti ria gucokia macira Riko Aggrey Muchelule. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.